ji destpêkê ve weke seferberlikekê li wî welatî hatiye ragihandin siyasetmedar, hunermend, karker, gundî, cotkar hemî bûne yek yanî piştgiriya vê operasyonê dikin. Her wiha ew aliyên ku Kurdan di hilbijartinên mehellî de dengê xwe jî dane wan. Kesên weke CHP, weke Ekrem İmamoğlu hemû pişta vê operasyonê ne. Heta niha jî rewş bi wî awahî ye yanî tu dengên cuda ji wê civakê li hemberî vê operasyonê dernakevin? نخیر هیوی دار پیشی دم باش تشتاق تو دبیجی هنی وقتی کو چهار روز اول دست بکر و ساجی بردوام دکه جه پیجی جالیندن این کول گل کردان جان جانان رادوستیان یعنی این کو کردان پشکریا وان کرد دوان هل بجارتنان دا هیناجی لسر او پشکریا خوا به اصرارن لسر مدیا ترکیه جید ام دکارم بیجی کو یک دستی مثلا اپراسیون و ایرشال همبری روجاوای کردستانیه مدیا ترکیه جی وقتی هر دمین قریت جارك دن بيك دستي وكا پرچه ج آجوکار يعني ج اجراکارن و شهر يعني و اريشي کار دکن جبركو همو مديايا تركيا بريارا رايدارن تركيا و ارتشا تركيا ثاني دكارن ل قانيا خزالان في شهر بشوبين و لآلي روجاوا لجيك اوپراسيون و شهر لي دقاومه يك روزنامه‌گر کی ترک جي نينا همو روزنامه‌گر تلویزیونگر و چه روزنامه‌وان ترک هبن لوی آلی سینور جیکو جوان راحتی دیار کردن و مسئله دشوپینش بر وی کیجی نوچه کو لسر مدیا ترکیه بلاف دبنجی به یک دستی آماده بونه و تنه ج آگاهی و آمارن کو ارتش رادگینه پکتین از اینها به مانشتان یکو نشانی و بدم و چاقه و زلالتر به پرانیا مانشتان یعنی مدیا ترکیه و سرسبه دو پشت نیورو وروا لسر اپراسیون کو لکانیا سپی بردوام لگریسپی بردوام دکه رادوستن لگوری مدیا ترکیه گریسپی هاتیه کنترل کردنش برای ارتش ترکیه دو آگاهی که وسر راگهاند بو همو مدیاجی بدو یکی کاتیه و مانشت جی لسر و یکی هاتنه دانین روزنامه یعنی شفاقم به دست بکن د مانشت خود دبیجه هنه هین چه ببینن ج هزین کردرات دبیجه رسول عین تمام پکک کاتیه پانیک لجورجی دیسالوی درجی دبیجه محمدچی کو ارتش نتوی یا سوریه رسول عین آنگو گریسپی کنترل کردن و 30 کیلومترجی داکتنه کراهی آخا سوریه دبیجه پکک یعنی داماره که رحی یا پکک جی هاتیه قد کردن لجر مانشت اجی دبیجه چهارمین روزا حرکت دا پنارا آشتی دا دو سرفرازین کریتیک هاتنه تومار کردن دبیجه ارتش ترکیه دگل ارتش نتوی یا سوریه رسول عین کو دکه و همبری کانیا خزالان یا سر بر رحی و کنترل کر ناوندا نافچه کنترل کر و پی راجی ریا M4 جی کنترل کر کو لوجستیک و پشکیده که مزن جبو پککی دوی ریرا دچو روزنامه یعنی شفاق به ایدای درکتیه لسر روزنامه اند جی همان مانشت و ببینن تمام مانشت ایدادکن کو گریسپی هاتیه کنترل کرن ستار روزنامه ستار جی دبیجه جارکدن خو آویتن داعشی ما بس دوردا ولاتن روجاوایی و امریکا یکور برتگه که تون همبری ایرشا ترکیه نشان دادن دبیجه دسری دا امریکا و ولاتن دن ین اوروپا کو جبو مشروع کرنا پکک ایداد کن کو پکک همبری داعشی شرط که جارکدن نوی کارتکی بکارتین جبو کو حرکت دا قانیا آشتی بدن راوستاندن جارکدن وی کارتکی بکارتین کو لهمبری داعشی پکک شر دکه در روزنامه ستاره دا روزنامه ترکیه جی دبیجه مره یا اکمال یعنی جی پشکیری لوجستیک یا ترور بری دبیجه در روزا چاران یا اپراسیون دا ریا M4 هات برین و ناوندا رسول عین جی تروریستان هاتیه پاکش کرن دبیجه کنترل وی دوره کتیه دست ترکیه در روزنامه Türkiye'de rojnameye akşam jî dîsal ser heman mijare manşet axwedaniye ew jî dibêje di 68 saatan da Resul Ayn azad e mebes divirda girêspiyê ku ewana jî re dibêjin Resul Ayn da ku weke bajarekî ereba bidin nîşandan yani jî qebûl kirin dibêje di 68 rojan da hatiye azad kirin dibêje operasyona kaniya aştî ya ku du nehê cotmehê de dest pê kiribû di roja çaran da berdewam dike dibêje
dibêje terorîst jî bi lehemberî artêşa Tirkiye bêyî ku li paş xwe binêrin wê derê diterikînin îddia ew e ku heta niha 459 endamên hêzên Kurdî jî hatine beralîkirin yan jî hatine kuştin ew amar jî ya ku artêşa Tirkiye ragihandibû. Rojnameya Mîlat jî dibêje me Resul Ayn bi dest xist yan jî kontrol kir dibêje artêşa netewî ya Sûriye û artêşa Tirkiye ya ku li Rojhilatê Firatê destanên qehremaniyê tomar dikin di roja çaran da Resul Ayn ku di kontrola YPG'yê de bû ji destê wan derxistin û ji terorîstan jî temîz kirin û ala meya Tirkan jî li wê derê hate daçikandin îddiaya Mîlatê jî ev e. Rojnameya Cumhuriyetê ku ava rojname nêzîkî CHP ya jaliyekî din var nêzîkî meseleyê dibe bêhtir li ser aliyê dîplomasî rawestiye di manşet xwe de jî dibêje tenêtiya dîplomatîk yan jî bêkesiya dîplomatîk li ser jormanşetê de jî dibêje peseke berdewam ku pêşva biçe li Enkere di şerê dîplomasiyê de hêza xwe ji dest dide. Li gorî rojnameya Cumhuriyetê ew bertek û nerazîbûnên ku li qada navdewletî derdikevin û fişarên ku li ser Tirkiye tene sepandin kiriye ku Tirkiye di warê dîplomasiyê de wenda bike. Rojnameya Sözcü jî balkişandiye ser yekitiye Ereban ku wan êrişa Tirkiye li hemberî Rojavayê Kurdistanê weke îstîla bi nav kiribûn. Sözcü di manşeta xwe de dibêje Erebên ku me ji bo Kralê Suûdiyan şîn danîbû jî ji piştê re em kêr kirin yan jî ji piştê re xençer avêtin me dibêje Tirkiye li Sûriye li hemberî xayînan bi hereketa qaniya aştî operasyonekê li dar dixe lê yekitiya Ereban ku Filîstin û Erebistana Suûdî jî di nav dane li cem evên durrû cih digirin ku dixwazin operasyona Tirkiye bidin rawestandin. Helbet rojname zorin di hemûyan de jî hema bêje heman tiştê ne gotin ji ber ku çavkanî yek e û bi yek çavkanî ya artêşa Tirkiye ev rojname wêşana xwe dikin. Rojnameya Yeni Yaşam ku ji aliyê Kurdan var Stenbolê bi Tirkî tê derxistin rojnameyeke rojane ev jî dibêje Daeş careke din bû hêvî dibêje piştî ku artêşa Tirkiye operasyon da dest pê kir hin hücreyên Daişê ku raza bûn careke din dest bi kar kirine rojnameya Tirkiye em dikarin bêjin ku alîkariya cîgiriya yan jî alîkariya meşandina şer dikin bi vî avayî heta careke din dem baş hêvîdar. Gelekî spas rawîn ku tu ji bajarê Stenbolê li gel me bû naveroka çapemenî û ragihandina Tirkiye bo me eşkere kir. Rawîn Stêrk ji Stenbolê.